muraho abakunzi bacu, abakunzi ba Vision of Umurenge TV1, abakunzi b'amaduru, abakunzi ba Twigwaneho, abakunzi b'igihugu, abakunzi b'amahoro, abakundi wabo, abakunda Umurenge. Turabasuje mwese ngo amahoro y'Imana abane namwe. Dufite ibyishimo byinshi birenze. turashaka ngo twisangire namwe dukurikirana umunsi ku wundi. Iwacu ubu nyine hameze neza, dushima Imana ikomeje kuturinda, ikaturindana n'abacu bari haruguru, ikaturindira na Twigwaneho ingabo zacu. Uyu wacu yagira ngo ahimizi ibiganiro bya none dufite. Uyu munsi twe ni ibiganiro, ni amashimwe. Uzi icyo bita gusharinga? Turasharinga nawe uhawe utureba kuri televiziyo. Twese dufite amashimwe. Wa muririmbyi yaravuze ngo dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka yakoze. Kuba ngo tugejeje aya madini ntacyo twasanze, nta n'icyo twakoze, kandi kubw'imbaraga zacu. oya, kubw'imbaraga za Nyagasani bicishije mu bana batoya cyane kandi bakeya. mvugira ngo Rusuku Tombe, kwa Murima Tombe, Murima Tombe, kwa Murima Tombe, Kwenzero. iyo zarararangiye Ako Kwenzero we, mu by'ukuri kuko mutubona uyu munsi dufite ibyishimo ariko k'ibyo namwe mufite. umuntu wese ukunda iwacu kurahura n'umuntu mu muhana n'abavukiye mu nzira, bavukiye mu nzira kwa Murima hanga. None uzi ikintu cyabaye, bafashe gabazi, niko kuvuga ngo baturutse kwa Murima, ni nk'aho bafashe baze y'aho bazatwicira. Ni hariya niho hazatwicwa imigambi yose n'ibibaho ibaho. Ariko tutaragera kwa Murima twaje kugira itangazo ry'Imana aho yadukuye. Vuga ngo Irundu, kwa Buhimba, kwa Harera, wamukomeza ugende za Karongi uhuruke Kwenzero. Kuvuga ngo kuri none amasasitake yavugira mu baturage, amasasitake yanyumvikana hariya muri santere, kurabyumva gute wewe? Biteye ishavu kubera ko ibyishimo bibamo kubiri, hari igihe wishima ukarira, ariko turanabikwiriye tworira twoseka. Icyo ukora cyose ubu nyine umukunzi wa kiriya gihugu, ukunda iwabo, apana za matope, apana za takataka, apana abaroze bishamuke, apana ba ruhagiranda, kandi apana abantu bagiye basinyira ubwoko ngo bapfe kugira babone amadolari. Bande Kongoro ga niwe shefu wawe, bamuniga Ntama, bangarura n'abarezisite hariya n'abamanyesha n'abandi. Bikomeze bayima, nakubwiye ngo ziriya ni matope, nta mpamvu yo kubavuga. Iki kiganiro cyacu kirabamo nka twatiza ibiri bitatu. Turashima Imana ku byo yakoze, twongere dushimire Twigwaneho. Nta rindi zina wumva ryoza nko ku mutima ko ndumva iryo ngiryo Twigwaneho, noneho ni nk'aho riri koroha, sinzi ikirindi zina, sinzi ikirindi. Umubyeyi w'Abanyamurenge yuko nta handi urenze aho ngaho gusa Imana nyiri hejuru yabo hari ikindi. Turashimira Imana na Twigwaneho bakomeje guhagarara mu babyeyi, batanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi babeho, bemera gupfa kugira ngo umuntu akicara akaba muri Amerika ariko akagurisha ubwoko, ntatekereze ko muri umuntu we akabugwanira akabugurisha, ariko akamubwira ngo nubwo ubugurisha jewe ndahagaze ku bw'aba babyeyi ba data, turabakunda. Niba ari ikintu kirimo kumvikana mu matwi neza, uri mu kubabona bababye mukumva umuntu azaba imvura yo kwama, iyo umuntu yomeze nk'amababa, umuntu akamera nk'amababa nawe akaguruka akabisangamo. Kubu nyine nk'iyo umuntu aje nko kuba ari nk'iraruguru, naje mpangendera hamwe nabo kwa Murima, twamanuka tukamanukana nabo. Mugiye abarundi ngo ndayishimiye, ufite isomo, hari ibintu bakubwiye biha bigenda bigaruka. Ni ukuvuga ngo icyatumye ibanga rya Twigwaneho kudatinda nuko abatoza iwabo ngo baje kubigoza.
bizoshoboka ariko abarundi bo barakonkoboka babataha. abarundi baribeshe kandi barahinze. Buriya abanyamurenge bijya bazababwira ngo hari ese bega zavugaga ngo bazaje gusakara igisagara. Ese muri bari abantu muri mu kubona kuri za video muza mubona ndora asa n'abarundi cyangwa azabona ari batari bo mu Burundi. baje kubashakira mu minembwe nyine none twebwe turavuga twigwaneho abaza bagaragara bazabona general se bazaba mu Burundi cyangwa se Korudo Kamasa cyangwa se Serugaba yuko bazavugaga ngo leta itabara niyo bazaje gushaka mu minembwe bazabona imbere itabara muri barabo. Tubwira abarundi ikintu kimwe ko muragwana n'umugambi ko mwebwe ko muragwana n'abana bahetse isezerano, abana bari iwabo, abana mwateye mukabasanga iwabo. Ubundi Imana yarakoze ko mwaje ngo muzakura isomo hariya. Iriya misozi yitwa Umurenge, iriya ni imisozi kandi twigwaneho ni ingabo z'Imana yuko nta bantu bogwana ahantu nta gihugu babana ahantu hagati gusa bari asetse bamara bakagwana abana bamaze imyaka ikabirukana bakaba bahurutse kwa Murimo. Nigeze gukurikirana uriya munyamakuru mpuza uyu w'umunyarwanda uzi ukunda kuvuga utuntu tw'ubwenge. aba babiri bavuga bazasakuza cyane no kunyuze yego avuga hejuru ya twigwane hasobanura twigwane. Avuga ukuntu bamaze imyaka 9 bagwana batagira igihugu bapakanye naco, abana batagira aho bakura isasu, batagira aho bakura imyenda, ariko mana mwarabibonye mwabarundi mwe ko tusaze kwitwa na babonye ko ari Imana. Ntabwo Imana yokwemera ko abana bicwa na bwaki kubera amasengesho ari kuri iriya misozi. Ntabwo Imana yoceceka. Abantu basengeye mu Gwara, abandi bagasengera mu Ruzi, abandi bakaja muri Gitavi ku musozi bagasenga Imana y'Umurenge ko baragira ngo bokina n'abandi kandi bazaga ku masasu biki bava mu ntambara bakaja mu gitaramo, abayumbe bakaja mu gitaramo bakaja gusenga Imana bakaja kwishima. Ese hari uwotanga ubuzima bwiwe akagera ku gupfa atari umukristo? Hari umupagani waba hariya abafite ubwoba, umupagani gutukira ubwoba yuko hari umupagani wo kwama yikura, hari umupagani wo kwikura Canada, undi akikura ahantu hari amerewe neza, undi akikura Amerika, undi akikura muri Kenya, undi akikura. Hari umupagani usibye aba bantu ni aba kabiri usibye Yesu wemeye kuvuga ngo jewe ndagiye ngo mfe kugira ngo mwebwe muba abandi twabonye muri iki gihe nibatwigwane byonyine amadu kandi noneho baravuze ngo ntabwo ari inyamaswa n'ikizindi ahubwo ni inyamaswa izaza mutwe kanga guhe bikavuga ngo ahubwo nyopa ariko kugira ngo baze bashinje hari akantu nabonye uyu munsi namakagereranya n'abazarendo na twigwane. hari ariko none nyine ni nudu akabwa kaje karamoka yamiguma gute abe no kwisheganya ngifo kugira ngo takakabwa kamakaguruka kabakitaye mu ntuze mu ruzi rwari ruraho ngaho. Ndavuga ati nuko mwagize muramoka muba murahurutse irundu muramoka ngabo basobuje abakongoro barashize ku matwita barasaze ariko ririya tangazo kongore tombe uzi amagenda yamayandi uzi no kubyina mbere y'umuziki. Twebwe twarindiriye barasafisha barika naho iwe bagutya bageze gutya kuri Minembwe bari batarahagera iwe yavuze bakiri kuri Ruhina Mavi hirya y'irundi ryo kwa Gakina haruguru yo mu Bahinda utaranagera n'irundi ryo mu Basi. Nico gihe yanditse nyuma yaho bukeye niho baje kugera hariya hafi na Minembwe yama yandika ngo Minembwe ngo su control de wazarendo tibaba su control yabo umve Minembwe tizoba suko kuzogeza uhe nangutse ukava ko ndabona waje no kuyivamwe vubizi iyo Imana ari gutijije intuze yo kubaho ngo nurangiza oya ko ndana kwisoniza azozima kabamuniga ntama barazima hari igisonizo wo mwica ariko
yo kwa mahwera se Kongo wababonye bari abana kwa Murima yabonye ndori yabaye nk'umuruguka best friend yabaye nk'umuruguka yavuze ageze ku ntuzi hari urubuga mbaha abakure bari kubavuga ngo murete evidence amujapata evidence bado asi evidence bayita gute video evidence muri Kongo yitwa ikimenyetso ngo ukijya giswahili cyangwa ngo mudomo ngo leta ngo leta preve ndorubwo ndori yamacomoka akakujya ku intuzi yamara hagaze ayerekana amabox y'amasasu bataye best friend we imbunde bataye sariti data we I love you I miss you mana we yamaseruka none kaya nakabonye usiko naringe na manza nugize nk'ikibazo yamaseruka yamavuga ngo hano ngo ni ku munara bari bakiri ku munara kuri Penzero abafana bari ko badusaba preve bavuga ngo Penzero yafashe abafana bagabasaba unyine mu dusaba preve yo kwa Murima mwabonye dore preve yo kwa Murima mugenda muri drone bamanitse ziramanitse none kujya baba bavuga ngo preve ndore yamagira ngo yamabara serutse best friend arababwira ngo hari yamavuga n'itariki ngo mutaje kubwira abantu ngo none ngo nibindi biganiro yamavuga ngo nguyu munara abarundi imyobo gutya kuri Twitter wabwiye Neva ngo natubabarire ntamboreye dukene kira gihugu kigira imboreye zitaturutse ku ntuzi ku magufwa y'abantu kuri izo ntuze zanyu ko murazumva ngo nibababarire kuko tugira ingaruka ko turataha Neva we ushaka ukuntu uze gukuraho uze utwarega takundi twebwe tuza duhera impuza zacu nawe ave atwara nuko ndora baraserutse noneho mu gitondo mukanya baba baratuse neza muri huri hajya kwa Murima hajya twari hururi n'ibisheke zabagaje muhamuzamuka hari abakuzi keza gutya twagaze dutangira kuzamuka tukaba ugasanga babembe ko barozamo amasahani amasafuriya hahandi tahuriri hariyo kawunga twega tugeze twakura hurure ni abakongoro kongoroga niwe maze igihe baraka n'ikindi ariko tiyagwaye bwaki twabonye ko yatumbaganye ndi mu kubona kifite amajigo nzanga ari amajigo nayo yavuye yaramwandikiriye yageze yaramwandikira ese amasi YouTube yaragufungiye emasi takuntu babarobo banti bamuzi ababarobo babasingira abantu bamusingira cyangwa tubana musingira yo uzakavuga content gay yari yo kuvuga ngo minembwe ngo bazoyikuramo twigwaneho kandi ntamenye ko twigwaneho ni wa muhungu w'iwabo ni wa muhungu wo kwa nyirarumene ntaho gabaje baraje Burundi abatumi gukamona umugabo yabyinze ngo hamasi yamutumiye ngo donke ngo twigwane ko kigabo cyo muri Canada kigenda nini cyane Oscar kingunga gira iminwa itatu na Oscar agira inda agira inda agira iminwa itatu ni nayo mpamvu none azavuga ibintu biguye uzomwitegereze hano na Oscar ukamona warahunze wagiye Canada uciye mu ntuzi ukamubona aricaye ngo karasha wewe urasobanura twigwane usobanura ngo yaje gusobanura ukuntu bayobye se hamasi nyine nawe n'igikofiya n'impuzu na makeup ni kubereye nyine genda ariko uriyaga ni ngari muzagira isoni muza makaniki ubuhanuzi bw'iyo nariko ndavuga makaniki muzagira isoni yaravuze ngo intambara tuzayitsinda kandi shema aravuga gusa ngo tuzikuraho agasuzuguro ngo ariko ngo hari bazohunga amahoro ngo hari abandi ngo babagabo ngo baza bigira ngo abanyepolitike ngo hari igihe ngo ayo message bazatwohereza ngo nabazabagaruka ngo akazamanuka none ubu nyine Kongoro kugira ngo none twumvise ukuntu bayahagaza bavuga ko none ubu nyine twamwandikira ngo nahungi biriya bigaragaza ko uri uzikindi kiri empty
ni ikintu kiri vide kuyambaye ahaga mu yandi magambo yabwiye Kongoro ngo uri PF niko ko yamubwije ukuri yaramubwiye nta muntu ubona fonction abi waba ari gupfa ngo narangiza wari uje gushigikira abahabica n'ababi wabo wari uje kubashigikira ngo kugira ngo abavuganire abatabara tubone zivuga kuvuga ngo Kongoro ati yabe natwe twari twaramushirara natwe tacyizere ko mugirira atarafashe tubone zivunderi zose kuko zirazira zibone ibivumvuri hasaba vunderi hakaba n'ibivumvuri n'ibijya bizaje gusesa mu mashuri niba na vunderi gira ubuki vunderi ntigira ubuki kandi gize hejuru mu ibivunderi nuko ya vunderi ziza hejuru mu biti ibivumvuri nizo bizaje mu maso kiyakiza kigenda mu bushangu iki yamase yumye kiza cyamagita izina ry'akagara guhera none ibivumvuri byose uko bingana kandi hari ibindi byihishe mu bantu bizi ngo titubizi hari turabizi kandi biri mu kwamba bihwera bavuga amakuru ukamubona nta telefone yari afite ntiyaza anayireba wapfa kuvuga ngo noneho twirwaneho ngugeze kuri kwezi kuko aho ndetse telefone ngo igire gute kera si watsinzwe amase ntiyumye amase gayumye ubu nyine ni muci nkazara twirwaneho sinzi ikintu bazitugwa mu bwoko bwa nimba ari ngiki noneho je ndi mu kubona amavideo yabo gutya gusa kumva amarira aramanitse nareba ukuntu Imana yo mwiza tugiye neza tugeze n'igihe tahe amahoro abe buri muntu wese azogororerwa ibihwanye n'izo yakoze nimuze dutahe tuje kwicara aho twirwanaho yafasha cyane dutahe takuntu twirwanaho yafata za Rubemba za Irundu hari ahantu hose za Gatsinde amase yarumye niyagumaga amase y'ivumvuri byose abikabamo ariko abaturage dutahe dusige Kongoro zozino oya azoba agiye kwandayishimira yamarishije abarundi kuragira so kuriya tuzi bazavuga mu kinyamurenge bira nimba tozitanga utabapfu uriya mbaye haga karavuga gute kuriya niko kuvugaga abantu b'iwabo barashize karazaga niko giye tubwiye ati Kongoro tumarishije aratubesha ariko none twirwanaho yarasiye kwa barazimura no kuzimura twirwanaho ko gakura kirasigara irasira kwa Murima ariko none umuzarendo wa mbere ari Nyamyanda buvuye ubu nyine ibaraka kera uko abaturage biyoganira ukuntu bakira twirwanaho bamuyomba ko baravuga ngo mutoke hapa AFC ingiye mutoke hapa AFC ingiye uko nizo barimwe naho abarundi bo kunone baje gutwabo kare ko barirwa haba nibaje kujya voka zireze ngo zivoka zireze ko muraziriki niki mwamuzira ko president wanyu yavuze ngo voka zira ariko uriya mugabo na Imana ifite amaraso y'abantu benshi zamubaza abana yicishirije yicishirije nko kuvuga ngo uvuye Burundi kuraja kugwa kuri point zero kaja mu mineze abazaje kugwa kuri point zero ngo ko barashaka iko imagine nk'icyo kintu k'abarundi bashiriye point zero bari ko bashaka iki abana b'iwacu bahasize ubuzima wagira ngo none natwirwane hari ikizwa hari uwovuga iwabo ariko ko kureba iwacu n'ahantu hari uwovuga akavuga natwirwane hasize ubuzima yarabuhasize ariko yabusize iwabo tuzoshiraho amasitati urabona bino bisitati biba hano mu mujyi nahe sinzi ningakoreye ntuzi ningakora twatwibuka Rumumba baranaho tuzobiga ahubwo Rumumba ntacyo yari yarapfiriye independence ni iki none ngo bana arakaza bakoze none umuntu umwe yanditse ngo Rumumba bari ataha ni wantu mutyo nta independence yigeze Rumumba ni kaho nigeze mbona undi mukongomana akina comedy akazabwira ngo we munyume kufa ukifika mbinguni ngo waambie Rumumba amesikia bure kandi isegeti we uyu yamatobora ingoma arayihanagura yose atarageraho noneho yegereyeho ukuvuga ngo bizama bitarika harahari Gisegeti Muyaya bitakwira ariko aracavuga nawe
uko none ari uko ari Tanzania ese yari bamwise bitakwira bisobanura ko ndumvaga ari bitonzi byokwira wowe ugakora uzureba ukuntu ukoresha nta kintu kibabaje Kakongoro na Muniga Ntama na Ngaruye guhungana na Bitakwira bagakomeza bakagendana ngarura bamaze akantu karahenga amanga kabo Ngarura ararase nawe Sebastiana uko kuriya mukarahura na Bitakwira ariko ndanzwe yakuye isomo ku ndondo y'amagenda nagiye cyagiye cyo ku ndondo havuye kabi uriwe ashaka kuba atarabwiye ababo ati duhebe ikintu nsanze aha haruguru kandi no kuri YouTube yaherutse gukora cya kiganiro yakoreye nimba ari mu Kamombo nimba ari hejuru nico kiganiro aheruka kuri YouTube iwe ni kaho yanze kubwira abandi ati yemwe mugaga ku social media ibintu byarakomeye ariko ntuzi bajya bavugaga cyagiye ca Muniga Ntama ubu nyine bari baracecetse ubu nyine hari hazutse Kongoro n'indi timu ariko itari nini ariya amaso aza turumbura ameze nk'intuze nk'ibitogi nabonye umwana wavuze wakabonye kariya akavideo nzoga fate gutya nza nkagenda gutya aho ngiye hose yavuze ngo ritari itegeko wamubonye ujye uhabwira abantu ngo ngo atari itegeko ngo bakavuga bafite itegeko rya bafanye ngo mutubwire ubu nyine ngo mutubone ikiyi cyane kandi urebe ndayishimiye umunyamurenge iyo abyaye umunyamurenge wese uzoza ucaho umunyamurenge iyo abyaye azabyara umugabo tuza tubyara imbwa bariya abantu wabona tukaza ubarebera ubuto n'imyaka bariya ni abagabo bahagaze bari isi ni uko abazungu uri kumva abazungu hari ukuntu batadukunda ariko twigwane yohawe poromosiyo yo kuba igisirikare tuyobora ino si yose none se abantu bahanganye twigwane iri yonyine n'ubwoko bubi none rero abantu bahanganye na leta ya Kongo bahangana na leta y'u Burundi leta ya Tanzania yaraje haje abacancuro haje ese n'abahe bandi ababirigi baraje none izo gani za leta zitanu abana b'ibihugu bitanu nurangiza birimo amoko angahe oyaye ibihugu nyine ari ibihugu bitanu rero n'abaya bene wacu hariho ababembe hariho abafurero abanyi abafiderere abanana hari umwana abavira abafiderere ndi mu marushanwa yo kwa Papa Regent hari umwana babaje mu gisirikare cya Kongo cyitwa cyitwa Fiderere kandi uwo mwana yari afite yerekwa abantu barasetse ariko ni ukuvuga ngo utekereze ko barahangana n'iko umwana witwa iki umunyamurenge umwana ungana gute uvuye mu ishuri isasu rikavuga akavuga ngo kugira ngo mbone aho murasaba abagore aho kuvuga ngo aba bana umwana akama yambara uniform akama yirambika mu kirane akama atangirana agasasu gafite kamwe n'akabunde kamwe katagize baragwana babakuraho bakagwana amasasu bagwanisha bakayakura kuri za duyi bakakura kuri ya duyi bamara kuyakura kuri ya duyi ejo akaba ariyo bazongera gutabarisha abana barambwiye ngo umwana umwe yageze atabara irembo rya Gahwera agatabara irya Kabingo akiruka kwirukana kurumva bari mu irembo rya Gahwera bibaye nk'iryorohera irya Kabingo riratera akama yiruka mpaka ageze Kabingo akama agenda akuye hafi ayiruka abo nibo bahanganye n'intambara kugeza ubutabazi busa n'ububageze abavuye bagiye basanga abana bahagaze imyaka noneho bibaza umuntu uri ku irondo umaze iyi myaka yose azarara ku irondo buri munsi suku niki twokora barahari uwo nyine nuko intambara n'intambara utarapfuye barahari tuzi babaye hariya kuva jewe umwe umutege yaje cyambere kuva icyo gihe n'ubu nyine arahari none ni ukuvuga ngo intambara n'ibimaze imyaka 9 gikorera uriya admin yaje kera ni ukuvuga ngo intambara n'ibimaze imyaka 9 aba yatangiye bafite imyaka 18 siko aba yatangiye bafite imyaka 8 niyo basirikare bafashe kwa muntu siko bimeze niyo basirikare bafashe kwa muntu ako namwe mufite isura ariko ndaga ibigabo bibiri by'ibipfuwe nta bindi bitatu ko bishiraho ngo bibe bitanu none ariko birabi nono kagisegetara hari none umwe aho hakaba ndayishimye babiri bayahaga batatu Kongoro bane aho muyaya batanu ahubwo barabibikubita
tugarukiye hasi biriya bindi biri hasi yazo izo ngizo nizo zari ubu nyine nizo zari izo nizo bifu bitanu bikozwe n'isoni kuri none ariko zirabakoze ziraba imfizi metero Nyarugabo yaravuze ngo intambara ngo ni agapfizi n'imizo ziriya dorone kandi niko nyine niko ntawe udukuramo urusasu sinoza ngo ufite imbunda ndukuyemo nkakurasa kaguhusha nabwo ugomba kunyica kandi ngo bari barakoze biriya ngo babafungire hariya ngo nibaticwa n'isasu bazicwe n'inzara none siko Colonel Ndore yavuze yaravuze ati twebwe twari abatabikiye kubyineza mutanyizi abaturage bazaza guhaha twebwe tuvuye mu minembwe namwe muri ku kwezi ngo barabananiye baravuga ati kwadivasiga no kwadivasiga none twigaduye aho tugoneje no kwamurika uyu munsi tumeze neza uyu munsi turanezerewe ubu nyine abantu ko barabura nk'icyo bavuga hejuru twirwaneho tukabura n'icyo twotura n'Imana yo mu ijuru dukore kino kintu uyu mugoroba turavuze ngo inshuti zacu abakunzi bacu twishimane dukomeze tugire ibyishimo kandi gabitsitwe tubifite twese hari abadukunda hari abadukunda ibyishimo sike twenyine tubifite hari abadukunda hari abavandimwe bacu b'Imasisi nabo Imana ishimwe ko igenda yeyura ino nkota hari n'abandi badukunda tuvuga ururimi rumwe kuriya no mu Burundi hariho abadukunda bavuze uko bagira hariho abadukunda bavuze uko bagira hari n'abarundi baba no mu Minembwe nyine b'abaturage intambara zasanzeyo hari n'abandi baza bigendera kwishakira amafaranga Imana si umuntu ngo ibeshe nategereye umugore avuga ngo wa munsi ku cyumweru ngo ngiwe bari ko bavuga ngo Minembwe yafashe ngo gutemura hari bushimira Imana ngo nyagitamo naramutegereye ndamukurikirana aravuga ngo baravuze ngo barinjiye ngo yamafata umupanga ngo yamagenda aja gutemura ahantu ngo aravuga ngo aha hantu ngo niho ari buze gushimira Imana kuko Minembwe urumva bene uko kwizera urumva bene abo bantu bo batsinda urumva bene abagore bari basigaho umwana yaraswa abagore bakazana igitenge zabashira n'ibindi mwebwe mwari ko mugwana n'ababyeyi musanze abagore nibo ahubwo no kuvuga ngo nkabo baza bashaka iya mbere ni ukuvuga ngo baza bavuga ngo gahere gatera abagore bakabwira abahungu babo ati nisohoke turaje inyuma yanyu bagahita bateka bakikorera ibiryo bishushe bihabi batwika bigenda bibatwika bakiruka inyuma yabo umwana asonza bamweza ibiryo undi asonza bamuha amazi nuko ni ukuvuga ngo muri ya ntambara harimo ariko nyuma ariko wabivuze yaravuze intambara irimo abagore ngo tiyoroshe gutsinda intambara babonye abagore bahagurukiyemo ngo kwitsinda ubu nyine n'abagabo bihahirana uzi usanga abagore baba bari batwirwanira cyane ni ukuvuga ngo abagore twebwe nta kibazo twigirira ubwo ngubwo rero ikiganiro cyuba kirekire tukaba nta kibazo habe nubwo cyopororoja ntabwo ibyishimo dufite ntibingana n'ukuntu turi kubivuga uzi ko nageze nyumva umuntu avuga ngo ibyishimo biri mu mutima sinabivuga ngo niko byatugendeye ariko ni kaho noneho tugiye gukuraho za zaburi za Dawidi tukaza tuzita zaburi zo mu Minembwe zaburi zo za Kwenzero zaburi zo kuri Ruhi n'amavi sinzi ko asuko tuzonga kuvuga Imana ya Israeli tutarakandagira Imana ya Israeli bayitubwiye mu makuru ariko iriya Imana twiko Imana y'iwacu tuba tuyibona gutya ikama yitambuka gutya ku manywa y'ihanga yakagira uzongera gushima ngo Imana ya Israeli kuko gaturagerayo tuza tuvuga gusa ngo Imana yo mu Minembwe Imana yo kuri Kwenzero Imana yo kuri Egoma yo kuri Ruhi n'amavi Imana ibyo dufite ibihamya kandi umuntu akamanezerwa ngo Dawidi yishe Goliyati ariko umuntu azavuga ngo abana bisha abarundi ngo wavuga ngo abana bisha abarundi numvise igiti kimwe cyakivuga bya bijumbu ngo politike ngo mwayijanye no mu ikanisa none tuze tureka gushima ko tuba twamaze ngo abanyagihapa zaburi nicyo gitabo kiba muri Egiputa igana ahahirya na Bibiliya uko bimeze zaburi gusiza ivuga hejuru Dawidi yagiye yandika ngo Imana imutsindira abanzi be Imana ukandika muri Egiputa ahahirya rero ruje ahahirya ngo ukamune ngo
ngo kunyanya abanyisirayeli ngo bagezeyo bararohama twavuga ngo abarundi barohamye muri bwiko ukamuvuga ngo politiki isigaje mu kanisa noneho niyinga umve itangazo niyinga nukuza tuvuga ngo n'uwo drone wari ufite drone n'abanyamyaro bari mwabivunde rimwe mwanatwikiye n'imisozi igihe cyo korora bizatugora abanyagwa bageze bubaka indake zikabamo ibibumba n'ibikoni ukazunguruka moremu yose gusa uri mu ndake tubabonye bari god akagenda gutya umwari mwarahapanze kuriya ndazagira ubwoba bwo kwinjira hariya nawe uriya mudamu bari mu kugendana abangaba nibo bayiteye aza yinjira gutya yinjira gutya aba nibo bayiteye nituvuga Nyangabire tukavuga mu kazi ati Nyangabire intwari y'ubwoko nutera harera ahubwo ni ukuza uvuga kandi tuzi Nyangabire yakoze imirimo ikomeye tuzi abantu nyine hari abantu batamuzi niwe ni ukuvuga ngo naburyo bwose n'umugabo wa Kihari ni ukuvuga ngo kujya kose barajanaga ahantu hose barajanaga ahantu hose noneho wavugaga ngo ba Debora twabakuriye Debora niyo wanze ko none wavugaga umwanya wa Debora ahubwo icyo yakoze nimba ngo yaragize yaje kw'intumbi z'abana babo ngo uwo ni risipa niyo wahungije amakuru aramenyekana ko yasigaye ku musozi ngo zitazaribwa n'intuzi naho Debora yaratabaye noneho wavugaga ko mu mwanya wabo ngabo washiraho ganyanga kama wumva abanyamurenge gushonya ukuwotera rero ya cyumweru yavuga ngo twigwane kuko amabakwicaye oya nibagende nibahute nibagera baraka uzamukubita ruga ngo menetere kugira ngo barebera rashadujoye nuko uzamukubita ruga ukusiriza muri twigwane cyangwa muri semata none ko twe twamba tugira amarangamutima akazamuka ngo uwa mbere ngo uwa nyuma guca w'umunyisirayeli ngo yakwiye ikirenge ngo mu nyanja ngo wa mbere ngo nabo nyine bakibisemo neza ngo nyabuzavuga ngo tuvuga ngo abanyamurenge twizeye nabi ukamuvuga ibintu by'abandi zashize we tuvuga ibyawe biri kureza kandi imana izi gukora aba bana na Dawidi wakoresheje umuhumetso none si intambara igitangira uzi ko babatera bakabifanisha amabuye dukeneye Dawidi ngo yishe intaragira kwica neza nko gusangaho intumbi kumara imbaraga zatongora akazinetereza abafilisitiya gusa ariko mana we ugira neza pe ibi byose Imana ya Isirayeli icyo tutazoshira inyuma ni Imana ya Isirayeli abo yakoresheje nabo ni intwari kandi igihe Imana yatekereje ko igomba kugukoresha bizi kuri intwari badatamwe ni Imana yahisemo muri iki gihe naho abajyanye hano ntiyabahisemo ko wenda niyo baza bari kubatera icyugazwa gusa cyangwa bakama abanyabwoba bakazabacoga uko mwebwe nimwe Imana yabonye nimwe Imana yahisemo kandi Gideyoni ngo ingabo nyinshi zaragudutega ngo zigiye Imana ngo yamimubwira ngo zirashari nyinshi manuka hano mu kandi ku Imana yaragabanyije nayo abahungu bose bahunze mu ngamba abandi bari ku rugamba akamacika akama yurira indege agaca kwa Rugabisha kurira agaca ku Barundi igihe baje akurira abandi barasigara babandi bakaya basigaye dore Imana ngo yamimubwira ngo umweshe iki uwo nguwo ujane nawe ngo naho abajaba abo ni impunzi mworeba agaciro tuba tubahino twarashize uko aba abantu bazavuga ngo ni nk'ubujyajya ngo ni iki ni ukuri twigwane mwosatura imitima y'abantu bamwe gutya mugira ikibanza kiremereye noneho wababonaga noneho batibise kuri point zero gutya hari akavidewo nabonye babaga bakomeza mutambuka muwe n'akatanyama bariya gasozi twabanye ngaho uzi no ntambara cyabaremesheje ni Abarundi twabanye nabo reka zagwana kuko bagwana babona babagize imbaraga akamafata akikinga gutya ku gahuru iwacu amakenyero akamakuramo ibibazo bambariramwo tenisi ziri indani akamakuramo amateni
kamarambika kare n'impuze n'ishakoshi ya gisirikare kama yambara bodaboda n'ikimono n'agasengera kamagiri bahura ukamubwira ngo ni umushinga jambo mukuru ukamubwira ngo ni umushinga afande jambo umuntu waje nko kuba umuntu neva niwe watumye haba ka resistance bukenda ariko kuriya nawe kuri ahubwo neva niwe farawo neva tumvise fande rugabo ukuntu yamubwiye taha ku neza cyangwa tuzogushorera mpaka mu Kayanza ndagira ngo ahubwo barahamutambutse baramuruta ku mupaka bamusubize intuza rero abakunzi bacu ni ukuri dufite ibyishimo nawe kimwe n'ibyo ufite ndetse muze ku mantuze muduhe ibiganiro muze mubona cyamaze ko kizana ibivunderi byose bikakomeza muje cyane yose wegereho ugende uyitangireho amashini aho ugomba kujana kamera hariya ku muhanda tubaza buri muntu wese ukuntu yabyumvise ako kandi kurabyumva kandi twizeye Imana ya Isirayeli ko ririya saza ikomerezeho kuko niho turwanirira ibihe byose turiho ku bwayo ntabwo turiho ku bwacu amahoro y'Imana abane nawe.